kunokuthi uphuphe isambatho esithile uyangizwa mhlawumbe uphupha ijazi elithile uthi mawuliphupha leli jazi uyaliboniswa nali lihengwe lapha ya uyangizwa wena ukuliphupha kwakho uthi leli jazi leli lisho ukuthi mina ngoba ijazi laseZayoni noma ijazi laseJericho noma ijazi elithile uyabona mhlambe lase 12 apostoli noma kanjalo uthi ukuthi yona isign leyo ukuthi njengoba izinto zami zingahambi kahle empilweni kumele ngithole leli jazi bese ngiyophakamisa imimoya kulelo bandla lelo ngoba ngiyalibona ukuthi linesiphambano liyelo ligreen linesiphambano kusho ukuthi kumele ngiye eZayoni yabo ulithungiseke lelo jazi ngaphandle kokwazi imigomo nemithetho ukuthi ubani okumele akuthukele lona leli jazi ukuthi libe nabandla kokuqala awunalo ulwazi ubona nje umuntu olapha yana othungayo uyabona or noma kumele ulithunge in the first place angithi ulibonile uthi hayi uyabona u-social network ithi hayi mawuyibonisile kumele ube nayo Bangeke uthatha i-information ka-social network uyahamba wena uyolithunga uthunga lapha yana kuJames uyabona uJames nje uyatshela ukuthi hayi alihluphi njengoba ungikhomba lona vele ngijwayele ukuthungela abantu ngizokuthungela uJames uyabona uJames ke lo ozokuthungela lona leli jazi awazi impilo yakhe ayiphilayo uyabona uthi izolo ubelele neslay queen namhlanje ukuthungela ingubo kamoya awazi uyayithatha kokuqala firstly uliphuphile lingekho kwemzimbeni wangabi aware waliphupha lihengi lapha yana wathi bayalifuna abantu abadala labantu abadala abalifuna wazi noma ugogo noma ukhulu ubone nje wena ijazi usuyalithatha uyolithukisa umuntu ongazi imgomo ukuthi lithungwa umuntu onjani lelijazi likamoya umikifile yafuneka usulithatheke uyalithola ke selingakuwe uyaligqoka usuyahamba uyakuphike eZayoni isonto likamoya ufuna ukuthi manje bakukhuphulele lona lejazi lesithunywa sakho esikhuluma hey ungeneke eZayoni uyayibona angithi bangizwe kahle angifuni ukuthi ngathi ngikhuluma kabi kababadla ukwenza example bangixolela abafowethu baningi ke lapha emkhakhweni okwelapha abasonta khona ufikeke lapha yana uthi uyongena lapha esontweni hlangane nempilo ayithuthi uqala uzonda umprofeti lokubela kuqeda yayibona lokubela kuqeda ukholwa ukuthi uzokuqeda uzokuphakamisela lezi akuzonde nje ningazwani imoya ingathelelani zisaso okwesibili uyabona leli jazi leli uthi mawuligqokile uyangizwa uzwe ngathi alikuvumi liyakuphikisa then uthi masoyobuza kumuntu ethi leli jazi leli kumele liswe emanzini sophuma phi manje kule bandla leli bolicabanga ukuthi mhlambi it's a sign lo mprofeti akangifuni nje mhlambe la ngilesithunywa sendalo sezazi hayi isithunywa sebandla hayi sesonto esezazi kumele ngikhuphukele entabeni ngiyoliphakamisa leli jazi uyabona ufike lapha entabeni ulunywe inyoka yileli jazi kumele liluke kodwa linama complications ukuthi liluke ikinga isethi iqale kuphi yonke le uka observe iphupho lakho okwesibili awulihlolanga leli phupho ngoba kukhona abantu abanesiphiwo sokuchaza izinto bandulelwe ngomoya ukuthi hayibo leli jazi leli uyangizwa kahle it has nothing to do nenkinga zakho wena ukuthi emsebenzini unenkinga it has more to do ukuthi kukhona lo muntu owahamba emhlabeni ngaphambi kokuthi wena uphile owahamba analesikweletu sejazi kumele leli jazi ulithole bese mawuceda ngendlela elihengeke ngakhona ulihenge nje kumnikazi ulidlulisele kuyo umnikazi kodwa usuhambe yonke lehasili usucabane noprofeti waze walunywa inyoka uzaba ukulungisa lento lejazi wagcina wekile wasesoyakhonza manje aba usungene manje kuma revival church usuthi manje ubungoma bune satanism iproof yakho ukuthi le satanism bakuzonde esontweni walunywa inyoka uthulukisa le bibola sefanele amabhizinisi phela ukipse so sekuthuleka thina ke manje
abantu sebasizwa istory ku content yakho Angeke kodwa ulalele zone. sasizwa ke istory manje lapha yathi abantu sebabona ngempela ukuthi cha bowulandela amadimoni kanti amadimoni kalutho inkinga ukungezwa iphupho. Two things. Uhluleke ukuobserve iphupha lakho. Two, uhluleke ukuthola umuntu ozokuchazela lona. Walithatha walisa phambili lakulimaza.